Malo mo lelei. Ko e tana tuunga ni ai ako malunga tonga I he wafetahi wa. Pena e ka apetenia I pe toki mua ai alo sana I he form fitu kei. Second in Form 7K, Edith Henrietta Vete of Kolomotua, Tongatapu. First, in Form 7K is Losana Watafe of Kolonga, Vaipoa, Hihifo, Niwato, Toktapu, in Kolomotua. The best progress student in Form 7, Salesi Fon. Malo mo lava mai. Umea.